Os abrazados agora, que faz? Estamos a revancha, ou? Foi así. Meu momento. Já te avisei moitas vezes. Non fixen nada, xuro. Caíme ao vir aquí, vale. Tropecei aí con a pedra. Estás segura? Segura, el quéreme. Se te quixera, non che faría iso. É que fago? Ao mellor, vai ser que deixes. Non teñas medo. Contao. Pide axuda. Déixao.